Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ayan, ako na po ni si RJ Bisaya Vlog from Bohol. Ayan. Ang content natin ngayon guys, pupunta po tayo ngayon sa department store at saka sa grocery. Yung uniform namin guys, ano na kasi, luma na, tapos silang na siya. So, while waiting po sa uniform ng company, bibili muna tayo ng ng temporary. Kasi mahirap magsuot ng na gisi-gisi na. O, tingnan nyo. Ayan, uniform ko yan ngayon. Pinatahi-tahin ko lang yung pants. Ay, nako, Diyos for so. Kaya, ngayon, bibili lang tayo ng for temporary. Kasi ang kulay ng uniform namin, old uniform namin is kulay gray. Kulay gray siya. Yung blazer gray, yung pants, tapos yung polo is white. Pero ngayon, papalitan na daw ng blue, light blue. Pero itong binibili ko na yung pants, it's navy blue kasi yung light blue mahal. Oh no! Kaya dito muna tayo sa temporary lang naman eh. Baka after baka next year meron na kaming bagong uniform. Ayan. Ito po yung uniform namin guys. Ayan. Old uniform namin at saka ito yung bago namin uniform. Ayan. Ayan guys, samahan niyo po ako guys. Punta po tayo guys. Samahan niyo po ako. Tara. Bili muna tayo ng fruit juice para pampalakas. Tara. Ayan, dito siya nagtitinda. Ayan. Bro, I want to order. Ayan, order. Ayun. Juice. Bro, give me I will order. What you have? Wow, mashallah. What is that? There's the menu. Yalla. Give it to me. I want to choose. Which is nice. This one nice. Special of that. Free discount. Mashallah. Dinaro ba? 1 kg only 250, only 1 kg. Wala? Only 1 kg? Only 1 kg for the funds. Okay, so and then they will come here, right? How many bees? Invite them. Invite. How many bees is live now? Tonight I will upload. Yeah. How many bees? How many? Tonight I will upload. Yeah, I invite them. Invite them to buy here. Okay, to buy here. Discount. Goal. No. Goal. It's a goal. هذا funds full. هذا 1 kg 250. Only 1 kg. Discount. For me, for all. And for the funds. For the funds, mashallah. You know. Only one, huh? Okay. You give me discount, mashallah. 1 kg 250, only 1 kg. Siya pa yung nag-offer ng discount? You're Indonesian? I thought you are Filipina. Oh, yan guys. One kg, right? Yeah. Salam. Slanik. I got a white hamburger. Let's give Yeah, wow. Yes, stuff. Avocado. Wow. Pia apple ada? My friend, say hi. Salam. معلومة عربي؟ Yeah, Mahal Arabic. Yes, sir. Ada for me? Ada for me free apple, huh? Apple, pineapple, ada mix? Apple, pineapple, tea. Hi. Sino ada? How much that one? 1 kg? Wow. Hi, boss. You want to be salam? Hindi kalam? My
Mahal ako kada sa mga sarat-lasat. This one. Vlogger. It is a selfie juice. Shout out. Shout out your family in Philippines. Saan ka sa atin ka ba yan? I'm here. Ha? I am also from Bohol. Nagabul pa. Saan ka sa Bohol? Talibul po. Sa Talipon, sa Gindol man ako. Ha? Bakit lang din? Probinsya namin sa Gindol man, Tagbilaran yung city. Aywa. Thank you. Bye. Come again. Ayan guys, nandito na tayo sa department store kung saan tayo bibili ng pants. Ayan, pasok tayo doon sa loob. Ayan guys, yan po yung supermarket. Punta tayo dyan mamaya. Ayan. Malaki. Bago din kasi yan. Ayan, palang walang tao. Ako lang mag-isa. Ano to? Solo trip. Ayan, let's go. طيب السلام عليكم. الحمد لله حبيبي زين كله مظبوط. والله كله مقبول. انت مصري؟ اي مصري. انا مصري برضو. انت فلبيني. انا فلبيني. انت حبيبي. انا حبيبي. اخو ما شاء الله. انا يبي هذا اول اني اخذ هذا نيفي بلو. صورني. يا سوي فيديو. حبيبي دير بالك. وين هذا؟ نفسه اول. هذا صح؟ سمسم اول هذا؟ 24 صح؟ يا هذا 34 بس انا سوي سمول. اول ميك ات سمول. هذا سمسم اول. هذا كم هذا؟ 4 دينار. 3 دينار 900. صار 4 دينار. 900. ما شاء الله هذا حلو. This is nice. أنا في صورة هنا أنا تصور ايوه انت like this. Now 2 pieces. Yeah, which is only for temporary because our company will give a uniform, but it's already damaged my old uniform, so I need to change. Ayan guys, punta na po tayo sa grocery. Tapos mamaya, baka bukas na lang siguro natin to siya iba. Change size. Okay? Ayan, this is also one of my friend. Salam. السلام عليكم. عليكم السلام. What is your name? يوسف. Yusuf. Enta, sino Yusuf? تواف. Sino? تواف. عبد التواف. Atawaf, sino? Masri? مصري. مصري مصري هذا مصري واحد مصري اثنين انا 3. انا مصري لا انا فلبيني هذا there is a kid sitting there هاي سوي هاي هاي سوي هاي تلفزيون. where are you from you're from India what's your name you how old are you 8 you 13 you lad enjoy sitting. One eternity later. Ayan guys, papunta na tayo ngayon sa supermarket para mamili po ng ayun, indot kayo, daghan kayo siguro mga sale na may barato lang ayan. Hanap. Say hi. Say hi. Where are you from? India. You're from India? What's your name? Anis, you? Bilal. You're working here? You're working here? No. Come on. So what are you doing here? You're buying something also? You're welcome. Deal papaya whitening lotion 600 ml 880 pills only.
What is your name, bro? Bilal. You're from? Bangladesh. He's from Bangladesh, guys.